Yes, turongeye turasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Komeza no kande subscribe cyangwa se sabone kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, aho ubona imitungo itimukanwa igurishwa, ikodeshwa, no kuvuga ibibanza, amazu, amasambu n'amashyamba. Noneho rwose ugatunganirwa, si ibyo gusa kubera ko tubasha no kububakira amazu meza agezweho ajyanye n'igihe kandi mu buryo butabahenze, ari nako kandi tuba managingira imitungo yanyu, twafasha kwibyaza umusaruro mu byo twita property management. Nkuko muri kubibona rero ku screen yanyu turi kubereka ikibanza. Ni ikibanza cyiza cyane rwose, kiri ahantu hashashe, kitagusaba gusiza mu gihe ugiye kubaka. Iki kibanza kikaba kiri hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu Busanza. Iki kibanza kikaba gifite ubuso bwa metero kare 304. Iki kibanza kikaba cyaragenewe imiturire iciriritse nk'iyi ngiyi muri kubona zino nzu za cadastre mu byo twita R1. Hanyuma iki kibanza kikaba gifite ubuso nyine 304 muri R1, kikaba kandi kiri hejuru y'umuhanda, nubwo hose hashashe. Kiri mu Busanza ahantu heza muri quartier nshyashya ubona bari guturamo cyane nk'uko muri kubibona. Iki kibanza kandi ikindi nakubwira nuko gifite n'ibyangombwa byo kucyubaka cyangwa se uruhushya rwo kubaka, ari rwo twita autorisation de bâtir. Iki kibanza rero turakigurisha amafaranga make cyane, miliyoni 33 kandi ziri negociable. Miliyoni 33 ziganirwaho. Iki kibanza urabasha kucyegukana. Ni karibu cyane rero, tubaye ikaze iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Wakunze iki kibanza, ushaka n'izindi serivisi zacu, ushaka ko tukugurishiriza, ushaka ko tukurangira, duhamagare kuri 0788 48 67 cyangwa se 0781 Si ibyo gusa, ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, X cyangwa se yahoze ari Twitter, TikTok, channel ya WhatsApp, hose twitwa Nzuri Market. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, ukore share, ukore kukazogera, tujye tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ni karibu cyane iwacu, umukiriya ni umwami. Ciao.